hari indi migambi izo nshakura zari zifite Imana yishe muri aya materaniro ku buzima bwawe. Etopita winima aho uherereye Imana yishe imigambi y'inshakura, aho utuye Imana yishe imigambi y'inshakura ku buzima bwawe. Imana yishe imigambi y'inshakura. Ngo baraziritse ngo bazirikira mu giti ngo ntabwo uzakora ubukwe. Iyo migambi Imana irayishe. None tuvuganye none manukanye na Yobu, manukanye nayo kukubwira ko imigambi y'incakura Imana yishe, manukanye nayo kukubwira ko iyo migambi y'ibyakuroze Imana ikurogoye, manukanye nayo kukubwira ko uko kwishimaguraga wishimaguraga y'abadayimoni yari imigambi y'icakura yimaze kugira ububasha, ariko iyo migambi Imana irayishe. Akira ubuzima. No Peter winivone dry lazo minivo no stars warura aho warategereje uburi yavamo ubura ni yakinjira. Iyo ni imigambi y'icakura Imana irayishe. Akira gusama. Manukanye na Yobu, manukanye na Yobu. Haleluya. Muri uyu mwaka manukanye na Yobu, uyu mwaka utarashira imigambi icakura zari zigufiteho Imana iravuze ngo irayishe. Kwezi kwa 9 kwezi kwa 10 Imana yishe imigambi icakura. Mbonye ari ukwezi abantu bagiye kwakira imbaraga z'Imana. Mbonye ari ukwezi Imana igiye gutabara abantu bayo. Mbonye ari ukwezi Imana igiye kugira abantu ihumuriza. Mbonye ari amezi Imana igiye kugira abantu iremera urubyaro kuko yishe imigambi y'icakura. Bashira abasherisheri, bashira abasherisheri umusheshera amafaranga w'umwati genda ushaka ahantu atuye, numara gushaka ahantu atuye uzana umwenda we w'imbere ikariso, bivuge mu Kinyarwanda cyeruye, uzana ikariso ye tuzamurega kuko aturusha abakiriya. Aturusha iki? Rega baduhaye umunsi Imana iduha iminsi, baduhaye icyumweru Imana iduha ibyumweru, baduha ukwezi Imana iduha amezi, baduha umwaka Imana iduha imyaka. N'ubwo turiyo kandi tuzaba tubayeho muri yo, ntaho tugera nicyo tubaye kuko turi kumwe n'Imana. Haleluya. Ariko dushima Imana ko nubwo bateranye iyi Imana yishe imigambi yazo zitaragera ku ntego icyo zari zigambiriye ku buzima bwacu. Nubwo bateranye kugira ngo bagusaze ntagusaze kuko Imana yishe imigambi yabo. Nubwo bateranye kugira ngo bakwangaze ntago wangaye, ntago uruve mu rugo rwawe. Nukuri ko Imana ivuze nturuvemo kuko dayimoni yabibonye insinzi. Nturuvemo. Nubwo bateranye kugira ngo bakwicure kuko ntago bupfuye bukoze. Nubwo bateranye kugira ngo abana baba bateze kubibirara bangaye ntago bangaye kuko Imana ihageze. Nubwo batereye kugira ngo destobenewa shatobinifo baguteze inyatsi Imana igukuyenyatsi. Nubwo bateranye Imana yishiye migambi yicakura mu izina rya Yesu. Abasherisheri baraje bashaka umwenda w'imbere, barapatana bashaka umwenda w'imbere kandi bagutuma abantu bazi barawujyana. Babagore bafata isukari bashyira mu ikariso cyangwa se mu mwenda w'imbere we, batongera ibintu bikomeye. Baravuga ngo uko isukari zagiye umukino wamujije muri iki gihe umuntu asigaye akaranga inyama abantu bakamugirira ishari. Iyo migambi ntago izahama. Umuntu asigaye yigira ka business icakwa zikamugirira ishari. Umuntu asigaye yambara neza agatenge dikagezweho abadayimoni icakwa zikamugirira ishari. Nakamara gakote nk'aka kanya n'agakaruvati icakwa zikangirira ishari. Bababonye nigiriye akaperime icakwa zikagira ishari. Ariko umva mbabwire mwacakura mwe imigambi yanyu ntago izahama. Nta nubwo izasora kuko Imana la sinimanda yishe migambi. Ngo duhagarare mu nsinzi y'Imana muri aya materaniro tuvuye ngo uyu mwaka turawambutse, tuzawambuka, tunura tugezemo tuzawambuka, twongere tuwambuke kuko turi kumwe nayo. Nta bwoba bw'iminsi n'ibihe dufite. Ubutumwa Imana impaye kugira ngo mukugezeho ni ukwezi kwa 9 n'ukwezi ngo bari barasenganye. Mwibutse no mu bantu musenga nashobora kuba ari mishakura zirimo zikuneka makuru, ziperereza makuru yawe. Uyu muntu abayeho ute, aryamye ute, birageze abigezeho ute, ahakorera habonye ute. Izo ni incakura. Imana yishe imigambi izo ncakura. Yabonye fiance ute, ashatse ute, ashingiwe ute, abyaye ute. Iko twari tuze ko twaziritse urubyaro rwe, abyaye ute. Haleluya. Ntago ari kwabyarana nuko Imana yagiye yica imigambi y'incakura. Ntago ari kubashingirwana nuko Imana yisha imigambi y'incakura ya benevo. Ntago ari gukora ngo byemere nuko Imana yisha imigambi y'incakura. Ubwenge bwe buzabugenda. Uyu muntu ishakura zamukoze ibyo bintu, ubwenge buragenda kimara kubitongera. Yibagirwa umugabo we, yibagirwa abana bajya abana bakabaza ati murabahe. Yabona umugabo akabaza ngo uruwa hehe. Byageze ubwo inshakura nyine zimuroga aba nk'umusazi bamukingirana mu nzu. Ariko umunsi umwe, haleluya, amen, hari mukuru baradutuma avuga ngo nimuze murumuna wanjye afite uburwayi baramuroze.
nimuze dore yatakaje ubwenge bari nk'umusazi muze tumusengere. Haleluya. Burya amasengesho arakwagisha imigambi ishakura. Iyo umuntu yasenze imigambi yose y'icakwa zagukozeho bipfa ubusa. Iyo umuntu yasenze ibyo bagutongera bipfa ubusa. Iyo umuntu yasenze ibyo banyanyagije bipfa ubusa. Iyo umuntu yasenze amahembe apfa ubusa. Iyo umuntu yasenze amaroza apfa ubusa. Iyo umuntu yasenze ibisazi bipfa ubusa. Iyo umuntu yasenze amafoto bashyize mu bapfumu mu bibindi bifana draya bipfa ubusa. Bipfa ubusa. Uyu mwaka utararangira hari ibintu Imana itasha agaciro ku buzima bwawe. Ibyo abapfumu bagukoreho ibyo amahembe yagukozeho bipfa ubusa muri uyu mwaka utararangira. Ugiye kwinjira muri ya mwaka ufite ubutsinzi bw'Imana kuko harisha kuri Imana esha ku buzima. Turabashuje tubifuriza amahoro y'Imana mwe mudahwema kudukurikirana haba Isezerano Ryera TV, Umugisha Eva TV, Gusenga Bizemera Gatatu, ayo yose ni amacano wajyaho hanyuma ukurikirana ijambo ry'Imana, ubuhanuzi, ubutumwa, ibintu byinshi tubifitiye ha ubuhamya byose birahari. Hanyuma rero tudatinze uyu munsi ngira ngo murabona imbere ya kamera dufite umuntu w'Imana yambaye neza ya karuvate, mbese n'ubwa mbere muye n'umuntu wambaye karuvate mu mibyizi. Bishatse kuvuga iki? Ko hari ikintu Imana yakoze. Hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwe. Hanyuma mfite amatsika akomeye yo kugira ngo abanza tubwire uburyo byagenze kuko n'ubwa mbere mbibonye. Mu bintu byica iperereza ry'abadayimoni harimo kwambara neza. Yes. Kwambara neza buriya byica iperereza. Noneho hari ukuntu umuntu aba mu kibazo cyangwa mu bigeragezo ariko agasa n'ibigeragezo. Ngende kugerageza kwica iperereza kuko hari ibintu bigenda birangira nyine birangira ku buzima bwanjye. Ndi kwica iperereza ry'abadayimoni. Ndi kugenda nyuzamo kutamaga karuvati kuwa gatanu n'agakositimu. Hari umuntu wigeze yabona ndi kubwiriza arambwira ati ariko kubwiriza neza wajya wambara n'ikote. Yego. Ubuze naye ndi kwica iperereza. Kandi umudayimoni wo kwambara nabicwa no kwambara neza. Kandi mbibutse iyo umuntu aba mu bibazo agasa n'ibibazo n'umuhanurira muhanurira ibibazo. No murebye mu gusomamo ibibazo. Se wavuga ko mfite ibibazo nambaye ikote hafi cira birarura. Cira birarura. Hanyuma umudayimoni wo kutarya rero yicwa no kurya. Nujya no gusenyera umuntu ushonje cyangwa ugasenga n'umuntu ukumva arashonje ukamenya ko ashonje. Uzirinde nanagwe icyifuzo ngo Mana nsenge umuntu ngo mugaburire. Oya. Koramo 5. Kuremo 10. Niba nta nayo ufite uzarwana kubita ibipfunsi inzu urebe nk'igihumbi wenda umuhereza agure n'ikirindazi cyitwa denjiga akubita na cya gifata cyitwa ritiko. Urakizi? Kimwe kinini cya ritiko. Ndakizi cya gifata kinini cyane. Narangiza uzaba umwiciye inzara, umudayimoni w'inzara. Hanyuma rero nivugaga nagira ngo mbwira abantu ko Imana nyiciye umwaka bazima bakaburara. Yego. Igomeje kwica abazimu rero nibi byose mubona ni iperereza ry'abadayimoni riri gupfa. Kandi umuririmbyi aririmbira bango nawe nibakwaza kukibuza amahoro uzavuye ngo ni Yesu wangiriye neza. Amen. Hanyuma muntu w'Imana tuguhaye ikaze. Hanyuma reka mbabwira ngo nabemereye ko nzajya mbazanira abatumirwa bagiye batandukanye. Nari maze iminsi naramuraritse hanyuma ngirwa amahirwe ngirwa umugisha uyu munsi ndamubona. Hanyuma tuguhaye ikaze wisanzure rwose hani mu rugo. Dukunda abantu b'Imana, haba badukurikiranye bakunda abantu b'Imana. Ubwo rero tuguhaye ikaze kugira ngo tugezeho agaseke waje udupfunyikiye. Imana igumugisha cyane, urakoze cyane. Mbere ko dutangira nitwa Ntakirutimana Eliane, umugabo mfite madamu n'abana babiri, ndi umukristo, umunyamasengesho. Imana idane umugisha, kadusenge. Imana yacu Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana nyibere mikoro irangurure sinze kubura bwungaragara, Imana igaragare muri nge. Haleluya. Imana abereye amagara abisiraheli, kabera amafarashi n'amagara abisiraheli. Yo niyo ntume muri aya materaniro kuko ibana nanjye, igendana nanjye, korana nanjye. Kubera avuze ngo iba muri twituye muri twigendera muri twe. Hanyuma kuko nageza rero Imana nyibere mikoro iranguruye. Haleluya. Nyibere mikoro yidosta benasi wene fonadra. Helia stola holy wa no me shatosta bini talado lasimi. Amina. Imana irangure mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo sa Yobu. N'ubutumwa Imana impaye bw'ukwezi kwa 9 ukwezi kwa 10. Hanyuma wowe dukurikiranye umenye ko ubutumwa Imana yari bumpaye ku kwezi kwa 9 n'ukwa 10 aho uri hose mu bihugu bitandukanye, ariko uzumva ururimi rw'Ikinyarwanda mutumweho kugubwira ubutumwa Imana impaye kugira ngo mukugezeho. N'ukwezi kwa 9 n'ukwezi kwa 10. Reka turisome twumve
hanyuma mbagezeho message. Turazoma igitabo cya Yobu ibice 5 umurongo wa 12 yavuze ngo yica imigambi y'inshakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Amen. Tugiye gusengera muri iryo jambo rivuga ngo Imana yica imigambi y'inshakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Amen. Bishoboka ngo mu ruhande wari urimo, aho wari uherereye, aho wari uhagaze, wari ufite inshakura, kandi izi nshakura nta kindi nuko zigufite indi migambi mibisha. Aho wari uherereye hari inshakura, aho wari utuye hari inshakura, hariya mu kazi ukoreramo muri biro hari inshakura, hari wikorera hari inshakura. Kandi izi nshakura ntabwo zikwifuriza ibyiza, nta nubwo zikwifuriza amahoro. Kivuga hari umuntu Imana imweka ikijije, wari ufite ikibazo cyo kujya ahinda umuriro kumva amagufwa ari gushya, yari inshakura zabikoze, ariko Imana imweka iyo migambi yikuyeho. Imana ihimbazwe. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo yica imigambi y'inshakura kugira ngo zidasoza imirimo y'amaboko yazo. Dushimiye Imana ko uyu mwaka utararangira imigambi inshakura zazi zigufiteho, iyi migambi Imana yishe, Imana irayishe. Yesu ashimwe. Uyu ni umugabo witwa Yobu wari urimo bivuga, yari ari mu bigeragezo bikomeye cyane, ariko akabona aho aherereye hari inshakura. Elifazi na Biludadi, abahungu ngo bari inshakura muri rwa rwego, ngo bari barasenganye. Mwibutse no mu bantu musengana ashobora kuba harimo inshakura zirimo zikuneka amakuru, ziperereza amakuru yawe. Uyu muntu abayeho ute, aryamye ute, birageze abigezeho ute, aho akorera habonye ute. Izo ni inshakura. Imana yisha imigambi izo nshakura. Yabonye fiyanse ute, ashatse ute, ashingiwe ute, abyaye ute. Niko twari tuzi ko twaziritse urubyaro rwe, abyaye ute. Haleluya. Ntabwo ari kubabyarana, nuko Imana yagiye yica imigambi y'inshakura. Ntabwo ari kubashingirwana, nuko Imana yisha imigambi y'inshakura ya Benevo. Ntabwo ari gukora ngo byemere, nuko Imana yisha imigambi y'inshakura. Iyisha iyo migambi y'inshakura rero, n'ubundi hari indi migambi izo nshakura zari zifite, Imana yishe muri aya materaniro ku buzima bwawe. Etopita winima, aho uherereye Imana yisha imigambi y'inshakura, aho utuye Imana yisha imigambi y'inshakura ku buzima bwawe. Imana yisha imigambi y'inshakura. Ngo baraziritse, ngo bazirikira mu giti, ngo ntabwo uzakora ubukwe. Iyo migambi Imana irayishe. None tuvuganye, none manukanye na Yobu, manukanye nayo kukubwira ko imigambi y'inshakura Imana yishe. Manukanye nayo kukubwira ko iyo migambi y'ibyakuroze Imana ikurogoye. Manukanye nayo kukubwira ko uko kwishimaguraga wishimaguraga y'abadayimoni yari imigambi y'inshakura yimaze kugira ububasha, ariko iyo migambi Imana irayishe. Akira ubuzima. No Peter winivone dry lazo minivo no stance warura warategereje uburi yavamo uburani yakinjira. Iyo ni imigambi y'inshakura Imana irayishe. Akira gusama. Manukanye na Yobu, manukanye na Yobu. Haleluya. Muri uyu mwaka manukanye na Yobu, uyu mwaka utarashira imigambi y'inshakura zari zigufiteho Imana iravuze ngo irayishe. Kwezi kwa 9 ukwezi kwa 10 Imana yishe imigambi y'inshakura. Mbonye ari ukwezi abantu bagiye kwakira imbaraga z'Imana. Mbonye ari ukwezi Imana igiye gutabara abantu bayo. Mbonye ari ukwezi Imana igiye kugira abantu ihumuriza. Mbonye ari amezi Imana igiye kugira abantu iremera urubyaro, kuko yishe imigambi y'inshakura. Gihe kimwe kandi ubwo turi gusenga kandi Hello pi witazo bene kwa tawini stifo. Nari mbonye umuntu bahaye randevu yo kuzabagwa mu mutwe. Imana imwe ko migambi yishe. Akira ubuzima, ntago hirandevu rwose Imana yegeje yo akira ubuzima. Shadoze mone phone dry. Mbonye umuntu afashe credit, imuntu nakwishyura umutima ruhagaze avuga ati nzayishyura iki? Bagiye guteza ibyanjye cyamunara. Imana namwe ngo nta cyamunara hari. Imana ikwishyure credit. Imana ihimbazwe. Ndavugana n'uyu muntu ze tosta bene kwa tawini stifo. Pela sido lazo mene kwa tawini stas.
pase mando. Ndavugana n'uyu muntu Benevo wageraga mu isaha y'umugoroba akagira ubwoba bwinshi. Yari imigambi y'abadayimoni y'inshakura yaguteraga ubwo ashaka gutuma urwara umutima. Imana ikukuye ubwo bwoba kandi kuriza kurwara umutima. Niko Imana ivuze. Reka mvugane n'uyu mukobwa Zotawa Nedrome Wodevo opanze ubukwe ariko imiryango wiwa buri kubyanga rwatura ntabwo tumushaka. Imana iravuze ngo iyo migambi y'inshakura yishuye gukora ubukwe kandi n'ukuri ugiye kubukora kuko Imana imwego yishe migambi y'inshakura. Kuko wari ufite fiance wagiye kumwerekana wanya ntibamwemera. Imana iramwenge gukorera ubukwe kandi titaye. Niko Imana ivuze ko iyo migambi y'inshakura yishe. Reka mvugane n'uyu muntu Zeno Stabene Kota Pelo Stabini Phone Drive wari ufite imodoka Do Stabenevo bari barafunze muri cyano mevo muri kwa kundi afunga ibinyabiziga ko buzayo kwishyura iyo modoka kugira ngo ikure aho ngaho. Imana iramwenge guhaye ubwisha kiri imodoka yebereye kugaruriye kuko Imana yishe migambi y'inshakura muri amateraniro. Imana ihemba twiye nigeze gusengera umuntu ngiye gusengera umuntu yakoreraga ahantu ariko afite inshakura. Erega nawe ukorera burya hari inshakura bose ntabwo bakwishimiye ariko namenye neza ko umuntu urwanya umuntu usenga umuntu urwanya umuntu wavuganye n'Imana aba ameze nk'umuntu wirukanga inyuma y'umuyaga arinda gwa ataramushyikira. Haleluya Bible no Stefan Dra. Umuntu urwanya umuntu wasenze umuntu urwanya umuntu ufite nza y'Imana umuntu urwanya umuntu Imana yabwiye ngo nza ku ji ri ra neza nzakugaburira nzakubeshaho nzagutunga nzakugeza kure nzakurwanira. Iyo urwanyije uyu muntu umeze nk'umuntu wirukanga inyuma y'umuyaga ni ukuri ko Imana ugutaramufata. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo iri mu ruhande rwacu nta mubisha nta mwanzi. Niko birivuze. Iyo bageze mu bice 9 aravuga ngo yimura imisozi itabimenye ikayubikana iki uburakari bwayo. Ushobora ngo mu kubana n'Imana harimo kwimura imisozi itabimenye. Mu kubana n'Imana egare kwimura imisozi itabimenye. Mu kubana n'Imana egare kwica imigambi y'inca kura zitarasoza imirimo y'amaboko yazo. Amen. Twita lala sinima harimo kwica imigambi y'inshakura. Uyu mubyeyi turasengana kandi twarasenganye yarafiye akoreraga ahantu ngo akora ahantu ngo akora ngo agakora akarusha abantu bakorana ngo bamugirire ishari inshakura zimugirire ishari. Dushima Imana ko ishari ry'abadayimoni giye kuryica. Haleluya. Kandi shima Imana ko imigambi abadayimoni bagufiteho muri uyu mwaka ipfuye ubusa. Ntago uza ibiryo by'abadayimoni ntago uza bakarima k'abadayimoni bakanyaga uko bashatse ntago uza gukorerwa bufindo n'abadayimoni ntago uri igikinisho cy'abadayimoni wowe ntago uzaba igitambo cy'abadayimoni muri uyu mwaka kuko Imana yishe imigambi y'inshakura. Ayiwe umuntu waruneza amatwi muri aya masengesho umuntu waruneza amatwi afite ubwoba yararwaye avuga ati ariko Mana ubu sahari siba barandoze njye kuba igitambo cy'abadayimoni. Ntago uzaba igitambo cy'abadayimoni niko Imana ivuze akira ubuzima ubwo burwayi nona. Hari umuntu umvishira ijambo ariko amanukiwe n'imbaraga z'Imana ngiye kubona mbona imbaraga z'Imana ziramumanukiye mbona yuzuye umwuka wera mbona hari imbaraga z'Imana zimanukiye mbona hari umugisha w'Imana yakiriye muri amasengesho tuvugana. Rabini mbonye hari umuntu wari ukurikiranye iki kibwiriza cyanjye ndimo nona mbwiriza mbona rafite agahinda gakabije ngiye kubona muri kigaza cya Maraka kimukozeho ngiye kubona mbona rafite agahinda ngiye kubona mbona kigaza cy'Imana kimukozeho ijwi ry'Imana rirambwira ngo uyu muntu Imana imuza agahinda kweri kuziyahura. Imana yamwe ngo ikuye iyo migambi. Uyu mubyeyi dusenga ndagira ngo tuze gusenga kandi mukanya hari wari ufite ubwoba wumvaga ibintu birabizenguruka iwawe ukumva ibindi bateye ku mabati. Ndagira ngo uyu mugambi kuko Imana ivuze ko ugiye kuyica ndagira ngo duhagarare mu nsinzi y'Imana muri aya materaniro tuvuye ngo uyu mwaka turawambutse tuzawambuka tunura tugezemo tuzawambuka twongere tuwambuke kuko turi kumwe nayo nta bwoba bw'iminsi n'ibihe dufite. Ntabwo Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo rega baduhaye umunsi Imana iduha iminsi baduhaye icyumweru Imana iduha ibyumweru. Haleluya. Baduha ukwezi Imana iduha amezi baduha umwaka Imana iduha imyaka n'ubwo turiyo kandi tuzaba tubayeho muri yo ntaho tugera nicyo tubaye kuko turi kumwe n'Imana. Haleluya. Uyu mubyeyi birangije baramupatana inshakura ziramupatana bitiranya nk'ababyeyi nka batatu bari tugiye kumuroga kuko acuruza kuturusha
ngo baraterana shamva warije baterana ariko dushima Imana ko nubwo bateranye iyi Imana yisha imigambi yazo zitaragera ku ntego icyo zari zigambiriye ku buzima bwacu. Nubwo bateranye kugira ngo bagusaze ntago usaze kuko Imana isha imigambi yabo. Nubwo bateranye kugira ngo bakwangaze ntago wangaye ntago uruve mu rugo rwawe. Nukuri ko Imana ivuze nturuvemo kuko dayimoni yabibonye intsinzi nturuvemo. Nubwo bateranye kugira ngo bakwicure ubukwe ntago bupfuye bukoze. Nubwo bateranye kugira ngo abana baba bateze kubirara bangaye ntago bangaye kuko Imana ihageze kare. Nubwo batereye kugira ngo destobenewa shatobinifo baguteze inyatsi Imana igukuyenyatsi. Nubwo bateranye Imana yishiyo migambi yicakura mu izina rya Yesu. Kandi Bibiliya yavuze ngo nubwo bateranye ntago ari njye wabateranyije. Dushima Imana ko itabatera nubwo bateranye ntago ari we yabateranyije. Birangije ngira ngo nsenge. Birangije umubyeyi bamushize abasherisheri sha. Dufite abadayimoni bashize abasherisheri kugira ngo baze kuneka naho dutuye n'ibyo dukora kugira ngo baturoge neza. Bashyira abasherisheri. Umusheshere amafaranga bamubwate genda ushaka ahantu atuye. Numara gushaka ahantu atuye uzana umwenda we w'imbere ikariso bivuge mu Kinyarwanda cyeruye. Uzana ikariso ye tuzamurega kuko aturusha abakiriya. Aturusha iki? Abakiriya. Umva ikintu wamujije muri iki gihe umuntu asigaye akaranga inyama abantu bakamugirira ishari. Iyo migambi ntago izahama. Umuntu asigaye yigira ka business icakwa zikamugirira ishari. Umuntu asigaye yambara neza agatenge dikagezweho. Abadayimoni icakwa zikamugirira ishari. Nakamara gakote nk'akakanya n'agakaruvati icakwa zikangirira ishari. Babonye nigirira akaperime icakwa zikagira ishari. Ariko umva mbabwire mwacakuramwe imigambi yanyu ntago izahama. Nta nubwo izasora kuko Imana la sinimanda yishuye imigambi yanyu zitaye. Imigambi ica kuri Imana yarishe muri uyu mwaka. Ugiye kwambuka imigambi ica kuri takuriho. Abasherisheri baraje bashaka umwenda w'imbere barapatana bashaka umwenda w'imbere kandi bagutuma abantu baza barawujyana. Babagore bafata isukari bashyira mu ikariso cyangwa se mu mwenda w'imbere we. Batongera ibintu bikomeye. Barabango uko isukari zagiyenga abari ku bwenge bwe buzabugenda. Uyu muntu ishakura zamukoze ibyo bintu ubwenge burajya no kimara kubitongera. Yibagirwa umugabo we, yibagirwa abana bajya abana bakabaza ati murabahe. Yabona umugabo akabaza ngo uruwa hehe. Byageze ubwo ishakura nyine zimuroga aba nk'umusazi bamukingirana mu nzu. Ariko umunsi umwe haleluya amen hari mukuru baradutuma avuga ngo nimuze murumuna wanjye afite uburwayi baramuroze nimuze dore yatakaje ubwenge baye nk'umusazi muze tumusengere. Haleluya. Bijya amasengesho arakwaje yisha imigambi ishakura. Iyo umuntu yasenze imigambi yose yicakwa zagukozeho bipfubusa. Iyo umuntu yasenze ibyo bagutongera bipfubusa. Iyo umuntu yasenze ibyo banyanyagije bipfubusa. Iyo umuntu yasenze amahembe apfubusa. Iyo umuntu yasenze amaroza apfubusa. Iyo umuntu yasenze ibisazi bipfubusa. Iyo umuntu yasenze amafoto bashyize mu bapfumu mu bibindi bifana draya bipfubusa. Uyu mwaka utararangira hari Imana itasha agaciro ku buzima bwawe. Ibyo abapfumu bagukoreho ibyo amahembe yagukozeho bipfubusa muri uyu mwaka utararangira. Ugiye kwinjira muri ya mwaka ufite ubutsinzi bw'Imana kuko harica kuri Imana esha ku buzima bwawe. Haleluya. Ndagira ngo dusenge. Bivuze ngo iki jambo ry'Imana bivuze ngo yica imigambi icakura kugira ngo zasoze imirimo y'amaboko yacu. Haleluya. Amen. Uyu mubyeyi twarasenze tukimara gusenga bayikubise hasi dayimoni itangira kwivuga. Mu bintu nashimiye Imana nuko itazemera kwica kwazi tugenza uko zishaka. Imana ihimbaza ngira ngo senge ahangaha twaramusengeye itagarura ubwenge. Abona umugabo aramugati wabagaye umugabo wanjye arabana arogati mwabaga hehe. Tubona imirimo y'Imana. Imana yicisha ku imigambi y'ibyinshi ko yakoresheje kuza rizamujyanye ubwenge. Dusenge nawe ufite wari ufite inshakura dusenge. Tujye gusenya mu butsinzi bw'Imana tuvuga ati icyo kibazo ufite ukibwira uyu munsi urarangiye. Ubwo bushomeri ufite ubwato uyu munsi burarangiye. Iyo nyatsi ubwato uyu munsi burarangiye. Ayo maguru arurwaye inshakura zaguteje ubwato uyu munsi birarangiye. Uko Uwiteka hari imirimo n'ibitangaza akoze mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwa 10. Imana ifite imbaraga. Haleluya. Pelo stazone wa shatoze monde dry. Eli witala dola zola ola zola belos mene. Senge umuntu wese warunkurikiranye yari afite inshakura zimugenza. Lebelo stase we etando bene kota we ni stazo bene dro. Riri
biri belo belo beno beno zemo nevo nema ano mene fowa ado sima ndo mene kota zone piwa wawa newa nema noza mevo nego. Haleluya. Umuntu wese wari nkurikiranye muha ubutsinzi muri uyu mwaka utararanye kuvuze ngo wishima imigambi nshakura mu kwezi kwa 9 no mu kwa 10 kuko abantu bagiye kwinjira mu mwaka mushya bawunjiranye iminsinzi uyiteka ko hari nshakura zipfuye ku buzima bwawe. Ngabagire neza ubyumvishe yakira ubutsinzi kandi yizere ko bibaye kubwa Yesu wapfaga mu kazuka. Amen. Urakoze cyane muntu w'Imana, reka tukugireho umugisha. Byashoboka ko hari wakubona kuri zicano hanyuma akavuga ati umuntu w'Imana nanjye ibyavuze nsanze ari njye ari kubwira, hanyuma bikaba ngombwa ko ashaka umusengera by'umwihariko. Reka tukugireho umugisha, uvuge namba, utambutse nimero yawe kugira ngo uwagukenera aguhamagare muganire. Imana iguhe umugisha. 0785 7 0785 7 19 34. Imana yishimiye imigambi nshakura ku buzima bwawe.